Здравейте! Радваме се, че можем да излъчим още един онлайн семинар на Центъра по асистирани репродуктивни технологии и генетика в болница на Мемориал Истанбул. Аз съм Милен и заедно с Николай отново ще бъдем вашите виртуални домакини. Здравейте и от мен, Николай. Днес професор доктор Мурат Башар, андролог, и доцент доктор Берил Юксел, инвитро специалист, едни от водещите лекари от екипа на професор Семра Кахраман, ще отговорят на въпросите ви на живо. Както може да ги задавате под формата на коментари отстрани. С превода ще ни помага отново Шивке и Нериман, които са и координатори за българските пациенти в болницата. Въпреки че Турция официално обяви, че отваря границите си за медицински туризъм от 20 май, за момента пътуването е доста сложно и има редица допълнителни разходи. Например, специализиран транспорт от границата до болницата, COVID-19 тестове при влизане, задължителен престой в болницата, както и 14-дневна карантина при завръщане в България. Очакваме в най-скоро време ситуацията допълнително да се облегчи, така че следете страницата ни за актуална информация. А сега давам думата на доцент Берил Юксел. Заповядайте. Evet, herkese merhaba tekrar Türkiye'den. Здравейте отново на всички от Турция. Öncelikle önümüzdeki süreçle ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Първоначално искаме да ви информираме за предстоящия в състоянието в момента, в което се намираме. Artık Bulgaristan'dan da tüp bebek tedavilerini başlatmaya yönelik hasta kabulüne başlayabileceğiz. Öncelikle onu söylemek isterim. Първоначално искаме да кажем, че ще може да приемаме и пациенти от България вече за инвитро процедури. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız tarafından uluslararası sağlık turizmine yönelik olarak bir genelge yayınlandı geçen hafta. Получихме наредба от Министерството на здравеопазването относно приема на пациенти, които искат да получат здравни услуги относно международния здравен туризъм. Dediğim gibi artık hasta kabulüne başlayabileceğiz ama Sağlık Bakanlığı'nın istediği bir takım şeyler var bununla ilgili olarak. Ще може да започнем приема на български пациенти, но, както казахме, има изискване от страна на Министерството. Öncelikle hastalarımız en fazla iki refakatçi ile Türkiye'ye gelebilecekler. Пациентите ще могат да дойдат в Турция максимум с двама придружители. Şu anda Türkiye'den yurt dışı uçuşları henüz başlamış değil. Fakat 10 Haziran itibariyle başlanacak. Все още не са започнали международните полети от Турция, но от 10 юни се предвижда това започване. Tabii bu süreç içerisinde hastalarımız uçak seferleri başlayana kadar karayoluyla da Türkiye'ye gelebilecekler. Докато започнат международните полети, нашите пациенти ще могат да пътуват, да преминават през границите със собствените си, т.е. с сухопътната линия. Yalnız gelmeden önce mutlaka bizlerle bağlantıya geçmeleri gerekiyor. Но преди да дойдат в страната, задължително трябва да се свържат с нас. Çünkü kendileri için bizlerin aracılığıyla URSAÇ denilen bir sistem üzerinden bir başvuru yapmamız lazım. Защото ние трябва да кандидатстваме за тях към системата на УСАЩ, се нарича тази международна организация. С техните документи ние трябва да кандидатстваме за тях. Onaylarını aldıktan sonra Türkiye'ye gelmeden son 48 saat içerisinde yaptırabiliyorlarsa ülkelerinde bir COVID testi yaptırmalarını istiyor bakanlığımız. От тази организация трябва да получим потвърждение, че могат тези пациенти да дойдат в нашата страна. Преди да дойдат 48 часа преди да дойдат в Турция, трябва да направят тест за COVID в тяхната си страна. Eğer bu testi yaptıramıyorlarsa gelmeden önceki 48 saatlik süre içerisinde sınır kapılarında ve havaalanlarında da gene bu test yapılacak.
Този тест ще бъде задължителен, направен и на границата и в летищата, в които ще пристигнат пациентите. Sınırdan geçerkenki kontrollerde bakanlık mutlaka bu negatif test sonucunu görmek istiyor. Задължително с тях трябва да носят отрицателните резултати от теста, направен предварително преди да дойдат. Когато преминават през границата, са задължени да го представят на съответните хора, които се занимават с това. Karayolu için ile gelen hastalarımız için de küçük bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. Трябва да направим едно предупреждение за пациенти, които ще преминават през границата. Kişisel araçların sınırdan geçmesine henüz izin verilmiyor. Все още не се допускат личните превозни средства да преминават през границата. Dolayısıyla sınıra geldiklerinde karayoluyla veya eğer havaalanına gelirlerse oradan hastaneye transferlerini biz hastane olarak biz karşılayacağız, biz gerçekleştireceğiz. Следователно, след като преминат през границата, кола, осигурена от болницата, ще бъде ангажирана да ги посрещне и да ги приеме и да ги превози съответно до болницата. Türkiye'deki konaklamalarını da gene bizim hastanemizde olmalarını sağlayacağız. Престоят в Турция ще бъде в болнична обстановка в нашата болница. Hastaneye geldiklerinde COVID testleri tekrarlanacak. Когато пристигнат в болницата, тестът за COVID отново ще бъде направен. Sonrasında da tedaviye başlayabileceğiz. И следователно ще може да започнем и лечението по този начин. Öncelikle tabii ki kafalarında pek çok soru olduğunu biliyorum. Lütfen kendilerini yalnız hissetmesinler bu dönemde. Herhangi bir sorun olduğunda her zaman bize ulaşabilirler. Знаем, че може да имат много въпроси свързано с това. Не искаме да се чувстват сами през този период. Ние ще се отзовяваме при всякакъв вид проблеми. Tabii Türkiye'ye gelmeden önce lütfen online görüşmelerle de bizimle bağlantı kurmaya devam etsinler. Не е задължително, но е за предпочитане преди да дойдат в Турция да се свържат с нас и да осъществим онлайн среща. Bu şekilde en azından yapılması gereken tetkikleri vakit kaybı olmaması adına ve daha planlı hareket edebilmek adına online görüşmelerle sağlamamız mümkün. По този начин ще бъде възможно да се проверят документите и да се назначат липсващите изследвания, които могат да бъдат направени в България и да не се губи време. Mисля, че по този начин ще може да се действа по-планово. Evet, gene konuyla ilgili sorular olursa cevaplamaya çalışacağım ben elimden geldiğince. Ако има въпроси на по-късен етап, свързано с това, ще се опитаме да отговорим и на вашите въпроси. Evet, şimdi diğer sorulara geçelim isterseniz. Şimdi bir tane soru görüyorum ben. Tüp bebek tedavisinde neden her zaman embriyo implantasyonu gerçekleşmiyor? İyi kalitede bir embriyon var, düzensiz adet görüyorum, dondurulmuş embriyolarım var, şansım nedir diye sormuş. Evet. Всъщност може да преминем към следващите въпросите, които предварително бяхме получили от вас. Единият от въпросите е защо не се получава имплантация винаги при инвитро процедура. Имам добро качество ембриони. Какви са ми шансовете? Това е единият от въпросите. Şimdi öncelikle şunu söylememiz lazım. İmplantasyon ve gebeliğin oluşması için embriyo kalitesi çok önemli. Fakat implantasyonun gerekliliği için sadece embriyo kalitesi yeterli değil. Имплантацията, качеството на ембриона е от голямо значение, но трябва да отбележим, че не е единственият фактор. Tabii ki embriyo kalitesi morfolojik olarak embriyonun iyi olduğunu gösteren bir bulgu. Fakat bu embriyonun aynı zamanda kromozomal olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Качеството на ембриона показва
че морфологично той изглежда добър ембрион. Но това не означава, че хромозомно е правилен embriyon. Dolayısıyla embriyo görüntü olarak gayet kaliteli görünse bile kromozomal olarak normal olmayabilir. Dolayısıyla böyle bir embriyoda ya implante olmaz veya implante olduktan sonra erken haftalarda düşükle sonuçlanır. Ембрионът може да изглежда с много добро качество, морфологично да изглежда добре, но това не означава, че хромозомите са нормални и ако се трансферира такъв ембрион с неправилни хромозоми, или не се получава имплантация, или се получава аборт в ранните етапи на бременността. Tabii implantasyon embriyo kadar önemli olan başka faktörler de var. Bunlardan bir tanesi örneğin endometrium, yani rahim içi zarı. Другият фактор, който е от огромно значение, е ендометриумът. Той е толкова важен, колкото и качеството на самия ембрион. Örneğin eğer tam implantasyon yani transfer döneminde endometrium kalınlığı 7-7,5 milimetrenin altındaysa iyi kalite bir embriyo ile bile implantasyon gerçekleşmeyebilir. Ако дебелината на лигавицата не отговаря на изискванията за имплантация, т.е. по време на трансферирането да бъде минимум 7-7,5 мм, тогава и колкото и хубав да бъде ембриона, имплантация не може да се осъществи. Ek olarak implantasyonu etkileyen bir takım anatomik problemler de olabilir. Uterusu etkileyen veya tüpleri etkileyen. Всъщност може да има и допълнителни анатомични фактори, които имат отношение за имплантацията на ембриона. Това е свързано, може да бъде с самата структура на матката или с тръбите. Örneğin endometriuma bası uygulayan veya rahim içerisinde yer alan bir miyom varsa, bir polip varsa bu durumda gene implantasyon olumsuz etkilenecektir. Имплантацията може да бъде повлияна негативно при наличие на миоми или при наличие на полипи. Bu arada bir soru gördüm. Bunun da cevabı olacak. Demiş ki tüp bebek öncesi tüplerin alınması şart mı? Neden gerekli? Tam bu soruyla da bağlantılı. İyi kalite bir embriyo varlığında eğer tüplerinizde hidrosalpinx dediğimiz yapışıklıklara bağlı içlerinde sıvı birikimi durumu söz konusuysa bu da iyi kalite bir embriyoya rağmen gebelik elde etmenizin önünde bir engel teşkil edebilir. Виждам още един въпрос и всъщност отговорът ще се опитам да отговоря по този начин. Въпросът е дали тръби са необходими при инвитро процедура. Тръбите са от голямо значение за успеваемостта на инвитро процедурите, тъй като ако има срастване, които причиняват хидросалпинкс на събиране на инфектирана течност в тях, това също повлиява негативно имплантацията. Tabii çoğu zaman bu tip anatomik problemleri yapılan ultrasonografik muayeneler veya çekilen rahim filmleriyle ortaya koymak ve sorunu çözmek mümkün. Анатомичните проблеми, които могат да бъдат установени чрез ехографските прегледи, които се извършват, или чрез хистеросалпингография и цветни снимки направени. Tüm bunlar normal olsa bile bunu da unutmamak lazım. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları olan hastalarda özellikle metabolik problemler, tiroid fonksiyon bozuklukları, insülin direnci, obezite, sigara gibi faktörlerin de detaylı olarak araştırılmasında fayda var. И дори всичко да е нормално с тези фактори, които до момента изброихме, при пациенти с повтарящи се неуспехи на имплантация, задължително трябва да бъдат проверени функциите на щитовидната жлеза, на инсулина, телесната маса, цигари, алкохол също също са важен фактор. Evet hocam. Size devredeyim bir tane soru. İyi akşamlar tekrar benden de Bulgaristan'a. Здравейте отново и от мен, казва докторът. Bende de bir soru var. Sperm sayısı düşük ise tahlil sonuçlarım diyelim ki normal. Ne yapmam gerekir? Hangi önlemleri almalıyım? Tabii burada tahlil sonuçlarım diyelim ki normal. Hani bu
tahlil sonuçları hani spermin diğer parametreleri mi normal yoksa yapılmış diğer hormonal testler, genetik testler mi normal? Burası çok net değil. Ama sperm sayısı düşük ise, şimdi bir kere bir infertil erkeğin değerlendirilmesinde hiçbir zaman için tek bir semen analizi yapılmamalıdır. Всъщност, имаме още един въпрос, получен от вас, казва докторът. Ако бройката на сперматозоидите е намалена, но останалите тестове са в норма, какво трябва да се прави и какви мерки могат да се вземат, дали има нужда от употреба на медикаменти? Първоначално докторът иска да каже, като се има предвид другите ми тестове, дали са другите параметри на спермограмата или хормони, не е уточнено точно, но като отговор на въпроса, никога една спермограма не е достатъчна за оценка на инфертилитет. Erkekte testiste ana hücreden olgun bir sperme geçen süre yaklaşık ortalama 90 gün olarak kabul edilir. Yani 3 aylık bir süre içerisinde olgun sperm yapılmaktadır. Всъщност, възпроизводството на сперматозоиди в тестисите преминава през няколко етапа. Общо това се приема, че всъщност е 90 дена от основна клетка до образуване на зрели сперматозоиди. Ancak her 15 günde bir yeni bir sperm yapım siklusu başlar. Dolayısıyla her 15 günde bir esasında erkekte olgun sperm oluşabilmektedir. Но на всеки 15 дена започва цикъл, който всеки път започва отново възпроизводство. На всеки 15 дена започва ново възпроизводство на сперматозоиди. Bu yüzden 15 ya da 3 gün ya da 3 hafta arayla yapılan 2 semen analizi ilk değerlendirme için mutlaka önerilen testtir infertilite değerlendirmesinde. Поради тази причина задължително трябва да бъдат направени няколко наброи спермограми, за да може да се оцени през 15 дена, за да може да се оцени състоянието на сперматозоидите. Burada tabii spermin sayısı, hareketi, şekli bir bütün olarak değerlendirilir. От голямо значение е бройката на сперматозоидите, подвижността, морфологията също. Eğer bu iki test arasında parametrelerde %20'den fazla bir farklılık var ise bir üçüncü testinde yapılması önerilir. Ако в тези две спермограми има голяма разлика в параметрите, е задължително и се препоръчва да се направи трета спермограма. Tabii erkek test için ejekülat örneğini verirken önemli bir kriter de ejekülatın miktarıdır, gelen sıvının miktarıdır. От голямо значение и обемът всъщност на дадения еякулат. Toplanan sıvı miktarının 1,5 mililitrenin üzerinde olması lazım. Необходимо е еякулатът да бъде над 1,5 мл. Eğer 1,5 mililitrenin altında ise hastaya mutlaka örneğin hepsinin toplanıp toplanmadığını sormak gerekir. Ако количеството е под 1,5 мл, задължително пациента трябва да бъде попитан дали еякулатът, цялото количество е влязло в шишенцето. Çünkü ejekülatın ilk bölümü en fazla sperm sayısını içeren bölümdür. Eğer bu bölüm kayıp olmuş ise semen analizi değerlendirmesinde hatalı sonuçlara neden olur. Защото различният етап от еякулата всъщност, първоначалният еякулат, който излиза, е най-богат на сперматозоиди и ако е загубил част от този ejakulat при даването, параметрите няма да бъдат показателни, ще бъдат грешни за оценка на спермограмата. Bu durumda da eğer böyle bir durum söz konusu ise semen analizinin tekrarlanması mutlaka önerilmektedir. При наличие на това състояние, загуба на еякулата при даването, задължително трябва да се повтори и да се даде по правилния начин. Eğer burada yapılan değerlendirmelerde semen analizinde bir problem saptanmış ise hasta açısından işte üroloji değerlendirmesi sonucunda hastanın durumuna göre
Ако се установяват проблеми при спермограмата за оценка на от урологична гледна точка, sperm yapımı ile ilişkili hormonal testlerin yapılması önerilebilir. се препоръчва да се направят хормонални тестове, които са свързани с възпроизводството на спермограма, на сперматозоиди. Sperm sayısı 10 milyonun altında olan olgularda genetik değerlendirme, 1 milyonun altında olan olgularda Y kromozom incelemesi önerilir. Когато сперматозоидите са под 10 милиона, трябва да се направи генетичен тест, кариотип за мъжете, а когато е под 1 милион, трябва да се провери Y делеция. Eğer muayene sırasında testislerde bir sorun saptanmış ise ultrasonografik olarak değerlendirme yapılabilir. Ако при физикалния преглед се установи проблем в тестисите, може да се насочи пациента към ехографско изследване на тестиси. Tıkayıcı tipte eğer meni miktarı düşük ise ve bu tıkanıklığa bağlı olduğu düşünülüyor ise transrektal ultrasonla sperm kanallarının değerlendirilmesi yapılabilir. Ако количеството на отделения екулат е много ниско и при физикалния преглед се наведем на мисълта, че има обструктивна пречка, която да води до намален екулат, тогава се препоръчва трансректален ехографски преглед, който се оценят семипроводите. Ancak yapılan tüm bu değerlendirmelerde %20 ila 30 hastada hiçbir sebep bulunamayabilir ki sebebi izah edilemeyen infertilite olarak değerlendirilen olgular. При 20 или 30% от тези пациенти не излиза никаква причина за това състояние и това се води неизяснен инфертилитет. Bunlarda da biraz önce Beril'in bahsettiği gibi yine işte metabolik nedenler, metabolik sendromun varlığı erkeklerde de aynı kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de neden olarak düşünülmektedir. Bir takım vitamin eksikliklerinin, çevresel faktörlerin, toksik faktörlerin sperm üzerine etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle всъщност при това наличие се взимат по внимание и метаболитните фактори при мъжа, както и при жените, отговори доцент Берил. Има се предвид и токсичното въздействие на околната среда. По този начин се оценят пациентите. Sosyal yaşam değişiklikleri işte alkol, sigara tüketiminin kısıtlanması, daha sağlıklı bir diyet uygulanması, işte kilo verilmesi gibi bir takım yöntemler ve antioksidan tedaviler önerilebilir günümüzde. В днешно време може да се препоръчат употреба на антиоксиданти, промяна на социалния начин на живот, намаляне на цигарите и тютюнопушенето и приема на алкохол, т.е. намаляне на телесната маса. Това са препоръките, които могат да се направят в днешно време. Evet Beril, tekrar sende söz. Evet. Hocam peş peşe 2 soru alacağım. Biraz çokça geliyor. İlk soru şu. Sizce 38 yaşında ve 0.11 AMH değeri olan, yüksek FSH ve LH değerleri olan bir hastanızım ben demiş. Otoimmün hastalıkta olan lupus tanım var. Tüp bebek tedavisinde şansım var mı? Böyle bir vakayla ilgilenir misiniz diye sormuş. Bir kere elbette ilgileniriz. Onu söyleyelim. Имаме зададен въпрос на 38 годишна жена с 0,11 антимиляров хормон, високи стойности на ФСХ и ЛХ хормона и с придружаващо заболяване лупус. Дали бихте се занимавали с такива пациенти и дали имаме шансове? Това е зададеният въпрос. Първоначално естествено, че бихме се занимавали с такива пациенти. Şimdi sistemik lupus eritematosus pek çok organ sistemini etkileyebilen otoimmün yani bağışıklık sistemimizin kendi vücudumuza karşı savaş açtığı bir hastalık. Систематичният лупус е автоимунно заболяване, т.е. организма атакува собствената система. Това повлиява много органи в нашия организъм.
Bu hastalıkta pek çok organ gibi üreme organları da hem kadında hem erkekte etkilenebiliyor. Както и други органи, повлияват се и органите на половата система. Както при мъжете, така и при жените. Това заболяване повлиява и органите на половата система. Özellikle kadınlarda hem hastalığın kendisi hem de hastalığı tedavi etmek için kullanılan siklofosfamid gibi ilaçların etkisiyle yumurtalık rezervi aynı yaştaki diğer kadınlara göre daha erken yaşlarda azalabiliyor. Особено при жените обаче, свързано с самото заболяване и с медикаментите, които се използват за лечението на това заболяване, циклофосфамид се нарича това лекарство, може да доведе до намаляване на яшниковия резерв повече от нормалното. Tabii siklofosfamidin hangi dozda, ne kadar süre ve hangi yaşta alındığı over rezervini belirlemek anlamında önemli bir faktör. От голямо значение приемат на това лекарство, кога се е случило, в какви дози и при каква възраст. Dolayısıyla bu hastalarımızın 6 aylık korunmasız ilişkiye rağmen böyle bir tanıları olan bir hasta gebe kalamıyorsa bir hekime başvurmalarında fayda var. Следователно, пациенти, които имат поставена такава диагноза, при опити за забременяване от 6 месеца, ако не получат бременност, е добре да се обърнат към съответен лекар. Bu arada şunu hatırlatmak isterim. Tedaviye başlamak için siklofosfamidin en az 3 aydır kullanılmıyor olması ve kişinin remisyonda olması gerekiyor. Задължително искаме да направим едно подсещане, че за да може да се започне инвитро процедура при такива пациенти, е необходимо последните 3 месеца да няма прием на този медикамент, наречен циклофосфамид. Bu hastaların gebe kaldıktan sonrası için dönemde de özel bir ilgiye ihtiyaçları var. Тези пациенти имат и нужда от по-особени грижи след като успеят да забременеят. Çünkü hem implantasyon döneminde gebeliğin devamı hem de gebelik esnasında gelişebilecek bir takım komplikasyonlar, bebekte kalp aritmileri gibi komplikasyonlar açısından yakın takip çok önemli bu hastalarda. Много е важно по-близко проследяване на тези пациенти, защото може да има, това заболяване може да има ефект негативен върху имплантацията, върху продължаването на самата бременност или при аритмии при бебето по време на бременност. Ek olarak bu hastaların yaklaşık 1/3 kadarında yani %30 kadarında antifosfolipid antikor sendromu dediğimiz bir durum da gelişebilir. Onu da takip etmek lazım. Защото при 30% от тези жени с такава диагноза може да се развие така нареченият синдром на антифосфолипидният антикор. Böyle bir durumda erken dönemde veya gebeliğin ilerleyen dönemlerinde gebelik kayıpları, damar içi pıhtılaşmalar söz konusu olabilir. Ve gebeliğin başından itibaren hatta embriyo transferi döneminden itibaren aspirin ve heparin kullanımını gerektirir. При такива пациенти може да има повлияване на захващането на ембриона при продължителността на бременността и даже от самото начало при ембриотрансфера трябва да започнат да се ползват антикоагуланти като аспирин и хепарин. Bir soru daha var. Bu ERA testi nedir, uyguluyor musunuz diye sorulmuş. Hatta bunun gibi birkaç soru daha geldi peş peşe. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu soruya bir cevap verelim. Имаме зададени няколко въпроса, свързан с ERA теста. Какво е ERA тест и дали ние го прилагаме този тест? Şimdi ERA testi endometriyal reseptivite assay diye geçen bir firmanın ürettiği bir test. ERA теста е възпроизведен от една фирма. Този тест се нарича Endometrial Receptor Assay. Bu test üretildiği dönemlerde embriyonun implante olacağı zamanı en iyi şekilde tespit etmeye çalışan bir takım genetik ekspresyonları ölçen bir test olarak üretildi. Този тест беше възпроизведен с цел измерване на
способността и биохимичната среда с цел да се уточни точното време за имплантиране на embriona. Bu genetik ekspresyonlar için de endometriyumdan bir örnek alınması gerekmekteydi biyopsi yoluyla. За оценка на тези генетични експресии е необходимо да се вземе биопсия от ендометриалната тъкан. Bu şekilde implantasyon penceresi dediğimiz dönemi en iyi şekilde tespit etmek amaçlanmaktaydı. И с това се целеше да се намери най-подходящо време за имплантация, т.е. имплантационния прозорец. Fakat maalesef bu testle ilgili olarak beklenen klinik sonuçlar alınamadı. Но за съжаление очакваните клинични резултати от този тест не бяха получени. Aynı hastadan bile farklı aylarda alınan test sonuçlarının farklılık arz etmesi ve gene klinik sonuçların olumlu yanıt vermemesi nedeniyle günümüzde biz de dahil pek çok klinik tarafından artık bu test kullanılmıyor. Свързано с това, даже на едни и същи пациенти, взети биопсии в различни месеци, излизат различни резултати и клиничните фактори, т.е. клиничните резултати, които се наблюдават, са неуспешни клинични резултати. Поради тази причина много клиники и ние също не ползваме вече такъв тест. Evet, hocam buyurun. Evet, erkek açısından tabii erkekte en çok merak edilen konulardan biri azospermi ve azosperminin tedavisi. Hemen her seferinde gelen bir soru. Интересният въпрос от страна и много задавам въпрос е свързан с азоспермията при мъжете. Винаги получаваме въпроси свързано с това. Önce azospermi ne? Azospermi menide ejekülatta sperm olmaması durumu. Какво е първоначално да обобщим азоспермия? Азоспермия е липса на спермациди в еякулата. İki nedenle karşımıza çıkıyor. %60 esas ana grubu tıkayıcı olmayan tipte non-obstrüktif azospermi oluşturuyor. Çeşitli nedenlere bağlı testiste sperm yapımı yokluğu. Има два вида азоспермия. 60% от азоспермиите са с non-obstruктивни, без запушване. Geri kalan %40'ını ise tıkayıcı tipte azospermi, obstrüktif azospermi oluşturuyor. Останалите 40% са азоспермиите, които са причинени от запушване на каналите. Şimdi her iki grubun da tedavisine kısaca değinecek olursam, tıkayıcı tipte olan azospermi durumlarında при лечението на запушващия тип азоспермия çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Bunlardan en sık karşımıza çıkan sperm kanallarının doğuştan yokluğu durumu. Може да бъде причинено от различни неща, едното от което е липса на тези канали за т.е. липса на семепроводите от порождение. Tabii bu kanallar doğuştan olmadığı için bunlara cerrahi bir yöntemle yeniden kanal oluşturmak, buraya kanal yapmak gibi bir durum söz konusu değil. Bu durumun bir tedavisi ne yazık ki söz konusu değil. Ancak bu hastalarda testisten rahatlıkla sperm elde edilir. При липса на семепроводи по рождение няма начин хирургически те да бъдат възстановени, но при такива пациенти много лесно от самите тестици могат да бъдат извлечени сперматозоиди. Çünkü testiste sperm üretimi vardır, sperm üretilmektedir ancak kanallar olmadığı için dışarı çıkamamaktadır bunlarda. Защото има възпроизводство на сперматозоиди в тестиците, поради липсата на каналите, те просто не могат да излязат в еякулата. Tıkayıcı azosperminin ikinci en önemli nedeni ileri yaşlarda karşımıza çıkan tedavi edilmemiş cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Всъщност, другата причина за обструктивна азоспермия са болестите, венерическите болести, които не са били излекувани и се срещаме с тях с по-напреднала възраст. İngüinal kasık bölgesine yapılmış cerrahi girişimler. Причина също могат да бъдат намеси хирургически в ингвиналната област.
ya da yaralanmalara, yine kasık bölgesine bağlı yaralanmalara bağlı sperm kanallarının tıkanması neticesinde ortaya çıkan tıkayıcı tipte azospermidir. Или травми, които са причинени и получени в ингвиналната област, поради което да бъдат повлияни семепроводите. Bu hastalarda mikrocerrahi yöntemlerle sperm kanallarının yeniden düzeltilmesi, açılması söz konusu olur, mümkündür. При такива пациенти с микрохирургия може да става на въпрос поправка и възстановяване на тези семепроводи. Erken dönemde sperm devamlılığı sağlanabilse de uzun dönemde tekrar tıkanma olasılığı vardır ancak bu ameliyatlardan sonra. Но винаги има риск от повторно запушване след такива операции. Yine testisten rahatlıkla sperm elde edilir. Но много лесно могат да бъдат набавени сперматозоиди от самите тестиси. Çok rastlanılmayan ama bizim gibi infertilite ile ilgilenen kliniklerde çok karşımıza çıkan bir durum. Melinin yokluğu, esasında azospermi değil aspermi olarak adlandırılan bir durum. Sinirsel yaralanmalara bağlı olarak menin, ejekülatın iletilemediği durumlar bu hastalarda esasında ilaçla tedavi edilebilen grubu oluşturur. Другият вид не е точно азоспермия, не е много често срещано, но ние като клиники за инвитро лечение често се срещаме с това. Това е аспермия. Аспермията е състояние, при което самият еякулат, спермата не излиза извън тялото. Няма отделена на еякулат. Sıklıkla şeker hastalarında, kontrolsüz şeker hastalarında karşımıza çıkan bir durumdur bu tablo. Това се получава при нарушаване на нервната система. Много често се срещаме с това при пациенти с диагноза диабет. Bu hastalarda eğer mesane boynuna yönelik, mesane boynunu kapatıcı bir takım ilaçlar kullanılır ise 10-15 gün içerisinde mesane içerisine kaçan ejekülat ya da gelmeyen ejekülatın normal yolla boşalabilmesi sağlanabilir. Всъщност, при това състояние много често семенната течност се отделя в пикочният мехур. Когато се ползват медикаменти, с ползване на медикаменти за 15 дена, това състояние може да се поправи и еякулатът да излиза, да може да бъде изведен от тялото по естествения му път. Eğer 15 gün içerisinde yanıt alınmıyorsa daha fazla ısrarcı olmamak gerekir. Yine bunlardan da testisten, TESA ile çok rahatlıkla sperm elde edilir. Ако за тези 15 дена не може да се постигне този успех, няма нужда да се пробва повече и съвсем много лесно може да бъдат извлечени сперматозоиди от самите тестиси при тези пациенти. Diğer grup tıkayıcı olmayan non-obstrüktif azospermi olgularında tedavi yönteminde standart olan mikrotese ile testisten sperm elde edilmesidir. Всъщност, другият вид азоспермия, нон-обструктивната, при това състояние най-често се ползва микротесе, търсене чрез хирургически метод, търсене на сперматозоиди в самите тестиси. Bu hastalarda ilaç tedavisi, daha önce de belirtmiştim, uluslararası üroloji kılavuzlarına göre sadece ve sadece hormonal eksikliği olan hasta grubunda önerilen bir tedavi yaklaşımıdır. Лечението при такив вид пациенти бяхме споменали и миналия път от Международната организация на уролозите, андролозите е определено, че тези пациенти могат да приемат медикаментозно лечение само ако има хормонално нужда от добавен на хормони. Yerine göre yaklaşık 2 yıla kadar uzayabilen bir tedavidir. 1 yıl içerisinde bu hastalarda sperm üretimi normal ejekülatta dahi elde edilebilir bu hastalarda. При такова лечение може да продължи до 2 години. При лечение до 1 година може да се възстанови това състояние и да се получи отделяне на сперматозоиди в еякулата. Onun dışındaki tüm tedavi yöntemleri deneyseldir.
всички други методи на лечение са алтернативни и всъщност безполезни. Burada yine tedaviyle ilgili biraz duyabildi mi beni? Evet, internet Hocam, geldi hocam. Neriman beni duydu. şu an sizi duyuyorum. Antioksidan Tekrar etmenizi kullanıyorum. rica ediyorum hocam. Antioksidan kullanıyorum. Antioksidanı kesersem sperm parametrelerim tekrar bozulur mu diye sormuş. Единият въпрос е, ползвам антиоксиданти, ако преустановя ползването им, дали ще има влошаване в параметрите на спермограмата? Dondu ama şimdi. Antioksidanlar esasında destek tedavisidir. Антиоксидантите всъщност са помощни Duyuyor musun средства. Evet. Bitkisel tedavi yöntemleri olarak geçer. Водят се, че са Bitkisel хомеопатия. Bu ilaçlar yardımcı arama yöntemlerine uygulanan hastalarda destek amaçlı kullanılmaktadır. Evet, ilacı kestiği zaman sperm parametreleri tekrar kötüleşecektir. Всъщност, като отговор на този въпрос, да, ще бъдат влошени параметрите на спермограмата, защото това са помощни методи, които се дават с цел подобряване на качеството. Bu ilaçlarla beraber biraz önce belirttiğim gibi hastanın sosyal yaşam tarzı değişiklikleri yapması önerilir. Заедно с приема на тези медикаменти, както преди малко споменахме, се препоръчва и промяна на социалния начин на живот. Ek bir risk faktörü varsa bunların tedavisiyle ancak sperm parametreleri daha sağlıklı bir hale gelecektir. Tek başına antioksidanlar bunu düzeltmeye yeterli olmayacaktır. Сами по себе си антиоксидантите не са достатъчни за поправка на параметрите на спермограмата. Могат да бъдат препоръчени и други медикаменти за подобряване на тези параметри. Evet Berin, tekrar sende söz. Teşekkürler hocam. Şimdi ben kısa 3 tane soru cevaplayacağım. Çünkü süremiz de azalıyor. Evet. Düşük over rezervli hastalarda hormonal tedavi ne derecede tehlikeli demiş bir hastamız. Ще отговоря на 3 въпроса общо. Единият от тях е при намален яичников резерв, хормоналното лечение, до каква степен може да повлияе това. Sanıyorum burada kastettiği şey hani düşük rezervli hastalarda yüksek doz ilaç vermenin bir zararı olup olmadığı yönünde. Всъщност, мислям, че имат предвид употребата на високи дози при намален яичников резерв. Öncelikle şunu söyleyeyim, tüp bebek tedavisinde bizim verdiğimiz ilaçlar yaklaşık bir hafta, 8 gün kadar süreli, oldukça kısa süreli verdiğimiz ilaçlar. Първоначално трябва да отбележим, че при инвитро процедурите, които ние прилагаме, хормоналното лечение се прилага около една седмица, 8 дена, 10 дена най-много. Bu ilaçların kullanımıyla artan kan östrojen düzeyleri de özellikle düşük over rezervi olan hastalarda fizyolojik sınırların ya benzeri veya hafif üzerinde olabilir. При намалени яичников резерв стойността на естрадиола се повишава толкова до гранични стойности или малко над гранична стойност. Dolayısıyla bu kadar kısa süreli ve bu kadar yükselmemiş hormon düzeylerinde kişinin sağlığı için bu tedavi herhangi bir risk oluşturmamaktadır. Следователно, употребата за толкова кратко време хормонални медикаменти и увеличаването на хормоните не толкова високо, всъщност не представлява някакъв риск за здравето на съответния човек. Kaldı ki biz meme kanserli hastalarda bile, östrojene duyarlı meme kanserli hastalarda bile özel protokoller yardımıyla tüp bebek tedavilerini güvenli uyguluyoruz. Ние по много сигурни методи може да прилагаме и
инвитро лечение при пациенти, дори при пациенти с рак на гърдата. Знаете, че ракът на гърдата има отношение с повишаването на естрадиола, но с протоколи, пригодени специално за това, по много сигурен начин може да прилагаме и такива методи. Bir diğer soru kısaca gene cevaplayacağım. Partnerlerden biri kan grubu negatif, diğeri pozitif embriyo tutunmasını etkiler mi diye sormuşlar. Единият от въпросите всъщност, другият е при резус фактори различни, единият отрицателен, другият с положителен, дали това има отношение за захващането на самия ембрион. Şimdi bu durum özellikle annenin kan grubu RH negatifse kan uyuşmazlığı olarak biliniyor. Това състояние, особено ако при кандидат майката е с негативен резус фактор, тогава се нарича състоянието кръвна несъвместимост. Fakat bu durumun embriyo implantasyonuna olumsuz bir etkisi yok. Но това състояние няма отношение за негативно отношение върху имплантирането на самите ембриони. Ancak ilk gebelikte eğer bebeğin kan grubu RH pozitifse ve bir şekilde anne bu RH antijenlerine karşı duyarlanırsa ikinci gebelikte risk oluşturabilen bir durum. Gebelik esnası için konuşuyoruz. Ако при първа бременност бебето е с резус фактор, положителен резус фактор и майката възпроизведе антитела срещу този резус фактор, тогава при втора бременност може да бъде рисково. Bu durumu engellemek için de ilk gebelikte böyle bir durum olduğu takdirde herhangi bir kanama durumunda veya doğum sonrasında rutin olarak Rogam denilen ilaçlar yapılarak bu durumun olması engelleniyor. С цел превенция на това състояние при първа бременност и когато се образуват тези антитела срещу, тогава може да се прилагат медикаменти, които се наричат Роган, и за да се предотврати евентуален риск. Dolayısıyla implantasyonu olumsuz olarak etkileyen bir durum değil dediğimiz gibi. Всъщност, отговорът на въпроса е няма отношение за имплантацията на ембриона. Bir son soru daha küçük. Laparoskopide menopoz ve over hasar riski nedir diye sormuşlar. Другият въпрос е какъв е рискът при лапароскопия при менопауза и повлияние на яйчниковия резерв. Bu soruyu yanıtlamak için de herhalde en doğru şekilde yanıtlamak için laparoskopinin niye yapıldığını sorgulamak lazım. За да може да се отговори по най-правилния начин на този въпрос, трябва да се попита поради каква причина е назначена лапароскопия. Eğer jinekolojik nedenlerle laparoskopi yapılıyor ve bunun nedeni bir çikolata kisti ise, ако поради гинекологични причини е назначена лапароскопията и примерно за отстраняване на шоколадови кисти, bunun yumurtalık rezervine zarar verme riski var. Това има отношение за повлияване в негативно повлияване на яйчниковия резерв. Çünkü çikolata kistlerinin gerçek bir kapsül yapıları yoktur ve cerrahi esnasında, çıkarılmaları esnasında normal yumurtalık dokusundan da dokunun çıkarılmasına sebep olabilmektedir. Защото шоколадовите кисти нямат собствена капсула, с която да са обградени, и когато се прави хирургическа намеса за отстраняването на тези шоколадови кисти, е необходимо да се вземе част от яйчниковата тъкан. Dolayısıyla özellikle iki tarafta, her iki yumurtalık dokusunda da endometrioması olan olgularda cerrahinin yapılması veya tekrarlayan cerrahiler bu hastalarda over rezervini ciddi olarak etkileyebilir. Следователно, наличието на шоколадови кисти в двата яйчника или пък хирургическата намеса или повтарящи се хирургически намеси не са препоръчителни и имат негативно влияние и намалят яйчниковия резерв. Dolayısıyla çikolata kistlerinde mümkün mertebe eğer hani bir kanserden şüphelenilmiyorsa veya çok büyük bir endometrioma yoksa cerrahiden olabildiğince kaçınmak lazım. Özellikle çocuk sahibi olmayan hastalarımızda. Задължително тук трябва да отбележим, че при пациентки, които не са всъщност при пациенти, които нямат дете, не се препоръчва намеса към шоколадови кисти в яйчниците, защото това ще доведе до намален на яйчниковия резерв.
освен ако те не представляват сериозен проблем и не са прекалено големи или пък не се съмнява за злокачествено заболяване. Evet hocam, size bırakayım sözü. Zamanımız kısalıyor. Değişik gelen sorulardan yanıt vermeye çalışacağım ve hızlı, ben de kısa yanıt vereceğim. Erkek kötü sperm morfolojisi %2, hareket %35, %39, konsantrasyon %86, tüp bebek tedavisi yapılabilir mi? Esasında bu hasta risk faktörü var mı değerlendirilip yaşam tarzı düzeltilirse belki spontan gebelik dahi elde edilebilecek bir hasta. Çünkü sayı son derece iyi, hareket sınırda. Morfoloji de çok kötü değil. Yani burada tüp bebek yapılır. Hatta aşılama dahi belki yıkama sonrası sperm parametreleri değerlendirmesiyle denenebilir. Yaş faktörü ve diğer risk faktörleri her şey dikkate alınarak. Elbette tabii ki tüp bebek yapılabilir. Имаме един въпрос зададен с параметрите на самата спермограма. Hocam semen parametrelerini tekrarlayabilir misiniz? Morfoloji %2. Hareket %35, evet. %39. Sayı %86 milyon. Параметрите на тази спермограма: концентрация 86 милиона, подвижност 35-39%, морфология 2%. При такава спермограма може, ако се приемат антиоксиданти и се направи промяна в социалния начин на живот, с такава спермограма, защото бройката е много добра, подвижността е на граница, може да се направи инвитро процедура, даже може да се пристъпи и към инсеминация. Evet hocam. Biraz önceki konuya benzer bir konu. Ağır oligoastronatorotrizospermi 2 deneme, ikisi başarısız oldu. Dölleme olmadı. 5 adet sperm bulundu. Denemeden sonra 3 ay koryomon 5000 gıda takviyesi başlandı. Значи имаме един зададен въпрос за олигоастеротератозоспермия, 2 пъти неуспешни опити, 5 сперматозоиди бяха изкарани, 3 месеца употреба на хориомон. Kullanımdan 1 ay sonra semen analizi azospermi. След употребата на тези медикаменти, след 1 месец спермограмата показа азоспермия. TESA ya da PESA ile sperm elde edilebilir mi? Sayı ve kaliteli sperm elde edilebilir mi? Въпросът е дали може да бъдат намерени сперматоиди чрез ТЕСА или ПЕСА и dali те ще бъдат качествени. Buradan anladığım ilk denemede herhalde normal ejekülat spermi kullanıldı. Tabii bu durumda ikinci denemede mikro-TESA'yı öneririm kesinlikle. Всъщност от този въпрос ние разбираме това, че при първият опит е бил ползван еокулат. При втория опит бих препоръчал микротесия да се направи за извличането на сперматозоиди, казва докторът. Tabii ejekülatı da değerlendiririm. Bu hastalarda öncelikli olarak ardışık ejekülat 30 dakika arayla 2 ejekülat örneği alıp değerlendirmek lazım. Задължително трябва да се оцени обаче и еякулатът. При такива пациенти ние постъпваме последният начин. Дава се 2 пъти материал през половин час и се оценя отделеният еякулат. Oradaki duruma göre mikro-TESA'ya gidilir. Според резултата от еякулата, тогава се прецени дали има нужда от микротесе. PESA ya da TESA yapılmaz eğer tıkayıcı bir neden yok ise bu hastalarda. Не се прави ПЕСА или ТЕСА, ако няма обструктивна причина при тези пациенти. Kriptozospermi diagnozu ile gebelik şansı var mıdır diye soruyor bir hasta. Дали има шансове за бременност с диагноза криптозоспермия е другият зададен въпрос. Evet, kriptozospermi aslında sıkıntılı bir gruptur. Bu hastalarda ejekülatta elde edilen sperm son derece azdır. Всъщност, криптозоспермията пациентите с тази диагноза са сложни случаи, защото количеството на получените сперматозоиди е малко количество се извлича. Bunlarda da ardışık ejekülatla sperm konsantrasyonu artırma yoluna gidilerekten
sperm eldesine çalışılır? Поради тази причина и при пациенти с такава диагноза се препоръчва 2 пъти даване на материал, за да може да се увеличи бройката на получените сперматозоиди. Gerekirse mikrotestede de elde edilen testis spermleri de kombine edilebilir uygun vakalarda. И при нужда, при подходящи пациенти, може да се направи в комбинация с това и микротеся и получените сперматозоиди от тестисите да бъдат комбинирани с получените spermatozoidi от ejakulat. İstersen kısa birer tane soru alıp kapatalım. Evet hocam. Bir tanesi MTFR mutasyonunda farklı bir folik asit ya da vitamin kullanmak gerekli mi diye sorulmuş bir soru. Един от въпросите, които бяхме получили е при мутации на МТХФР ензима дали има нужда от употреба на различен вид фолиева киселина. MTHFR bir enzim ve mutasyonu durumunda homosistein denen bir aminoasitin vücutta birikmesine sebep oluyor. Всъщност МТФР е един ензим и при мутации на този ензим се получава насъбиране в организма на една аминокиселина, която се нарича хомосистеин. Bu enzimin reaksiyonları sırasında B6, B12 ve folik asit kofaktör yani yardımcı maddeler olarak görev alıyor. Всъщност за този ензим имат отношение, той има отношение за усвояването на витамин B, витамин 12, B12 и фолиева киселина. Те са като помощни фактори. Dolayısıyla MTFR mutasyonu tespit ettiğimiz hastalarda normalde gebeliğin 12. haftasına kadar biz folik asit verirken çoğu hastamızda bu hasta grubunda biz gebelik boyunca bir yüksek doz folik asit takviyesi veriyoruz. Günde 4 mg olacak şekilde. При пациенти с установена МТФР мутация ние задължително даваме по-високи дози на фолиевата киселина до 4 мг на ден. По принцип това го правим до 12-та седмица, но при такива пациенти това се препоръчва по време на цялата бременност. Ek olarak gebelikleri boyunca yine B6 ve B12 vitaminlerinin düzeylerini de takip edip gerekirse replasman yani takviye yapıyoruz. Задължително по време на бременност се проверяват и стойностите на витамин B и на витамин B12, на B6 и на B12. По този начин, ако има нужда, се добавят тези витамини в организма. Tüp bebek tedavisine başlarken TSH değeri ne olmalı diye sormuşlar ve gebelikte ne olmalı diye sorulmuş. Другият въпрос е, по време, преди започване на инвитро процедура, какви трябва да бъдат стойностите на ТСХ хормона и по време на бременност, какви трябва да бъдат пак стойностите? Sanırım bu tiroid beziyle ilgili bütün sorularında cevabı olacak şimdi. Всъщност това ще бъде като отговор на всички тези въпроси, свързани с щитовидната жлеза. Tüp bebek tedavilerinde TSH değerinin en az 4 ml internasyonel ünite bölü litrenin altında olmasını istiyoruz. При започване на инвитро процедури ТСХ хормона е необходимо да бъде под 4 международни интернационални единици. Gebelikte ise biraz tiroid bezinin fizyolojisinin değişmesiyle beraber TSH değerleri normalin altına iniyor zaten. По време на бременност се променя физиологията на щитовидната жлеза и затова по време на бременност ТСХ спада под норма. Dolayısıyla gebeliğin ilk 3 aylık döneminde istenen TSH değeri 2,5 ml internasyonel ünitenin altında olması. Следователно е необходимо в първият триместър на бременността тези стойности на ТСХ да бъдат под 2,5. Geçen yayında da bir hastamız sormuştu. Tiroid testlerim normal fakat otoantikorlarım pozitif diye. Böyle bir durumda eğer tekrarlayan gebelik kaybı varsa da gene eşik değeri 2,5 ml internasyonel ünite bölü litre olarak belirlemek daha uygun. Миналия път бяхме получили въпрос свързан с това, че ТСХ е в норма, но антителата на щитовидната жлеза са повишени. Когато има повтарящи се неуспехи на имплантация, тогава при започването на инвитро процедурата пак ТСХ трябва да бъде по 2,5.
Bir soru daha hemen cevaplayacağım. Polikistik overler tüp bebek tedavisinde sorun teşkil eder mi diye sormuşlar. Другият въпрос, на който искаме да отговорим е дали пациентите с поликистични яйчници има проблем при инвитро процедура. Şimdi öncelikle problem teşkil etmez eğer doğru bir şekilde yaklaşılırsa bu hasta grubuna. Първоначално не представляват проблем тези пациенти, ако има подходящ подход към тях. Aksine avantaj sağlayabilir hatta. Даже точно противоположното, това може да бъде в полза на инвитро процедурата. Bu vakalarda çok sayıda yumurta elde edilebilmektedir. Dolayısıyla da yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu denilen bir durum açısından çok yakın takip edilmesi gerekir. При такива пациенти успяваме да извлечем да получим много наброй фоликули и трябва да бъдат тези пациенти проследени много по-близо, много по-внимателно, за да не се получи синдром на хиперстимулация. Yine bu olgularda yumurtalığın son olgunlaşması için yapılan iğnenin biraz daha farklı bir şekilde analog dediğimiz iğnelerle yapılması gerekir ve elde edilen tüm embriyoların dondurulması gerekir. Трябва да има индивидуален подход към тези пациенти и примерно при последна стопираща инжекция е необходимо да се ползва различна стопираща инжекция, нарича се аналог, и получените ембриони след пункцията, всички получени ембриони би трябвало да бъдат замразени. Merkezimizde de zaten kriyoprezervasyon tekniklerini çok uzun yıllardır başarıyla uyguluyoruz. По този начин и в нашата клиника много успешно прилагаме тези методи. Dolayısıyla bu hastalarımızda da ovaryen hiperstimülasyon sendromu riskinden kaçınmak ve embriyonun rahim içerisindeki tutuculuğunu artırabilmek amacıyla embriyoları dondurup 1-2 ay sonra kişinin normal adet görüp görmemesine göre transfer ediyoruz. И следователно при такива пациенти получените ембриони всички се замразяват и се изчаква. След 1-2 месеца се канят пациентите за подготовка за замразен ембриотрансфер. Тази подготовка зависи от това какъв е месечният им цикъл, дали е редовен или не. Fakat burada söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle bu olgularda yüksek androjen seviyeleri, insülin direnci, obezite gibi durumlar varsa bu bazen gebelik sonuçlarını olumsuz etkileyebiliyor. Bu durumların da düzeltilmesi mutlaka önemli. Araştırılıp düzeltilmesi gerekiyor. С поликистозни яйчници може да се среща в допълнение инсулинова резистентност, андрогенен профил трябва да се изследва, мъжки профил и по този начин трябва, ако има промяна в тези състояния, трябва да бъдат поправени. Hocam buyurun. Son bir soru alalım. Teratozoospermi için bilgi istemiş bir hasta. Teratozoospermi, spermdeki şekil bozukluğu demek. Semen analizinin değerlendirilmesi sırasında özel boyama yöntemleriyle boyandıktan sonra sperm ışık mikroskobu altında değerlendirilir. Ama bir normal değer %4'ün üzerinde olması gerekir. Ama biraz önceki hastamızda olduğu gibi %2. Hani her teratozoospermiden de korkmamak gerekir. Burada teratozoosperminin şiddetli formları önemli. Всъщност, единият от въпросите е, пациента се интересува иска информация за тератозоспермия. Първоначално трябва да отбележим, че има различни етапи на тератозоспермия, различни форми и не всяка форма е много... не трябва да ни плаши, не всяка форма. При такива случаи всъщност тератозоспермия е морфологични аномалии при сперматозоидите. В лабораторни условия с специални багрила се оцветяват сперматозоидите и по специални микроскопи се изследват, морфологично се оценят тези сперматозоиди. Морфологично е необходимо да бъдат 4% нормални морфология трябва да имаме, но както казахме и преди малко за предния пациент, 2% е съвсем достатъчно за инвитро процедура. Burada hani şiddetli morfolojik bozukluk dediğimiz formlar spermin baş yapısının çok büyük izlendiği globozoospermi formları. Много сериозно е, когато има аномалии в главичката на сперматозоидите, когато това се нарича глобозоспермия. Прекалено големи главички на сперматозоидите.
Sperm başının çok küçük olduğu toplu iğne başı spermler. Другите аномалии са прекалено малки глави на сперматозоидите, Yuvarlak başlı spermler кръгли главички ya da spermin kuyruk problemleri önemli sıkıntı yaratan formlardır. Yani bunlar şiddetli morfolojik bozukluklardır. или засягане на морфологично на опашната част на сперматозоидите. Това, което изброихме, са тежките форми на тератозоспермията. Bunlarda da uygun yöntemlerle sperm seçimi yapılaraktan yine yardımcı üreme yöntemleri uygulanabilmektedir. При такива случаи, пак с подходящ подбор на подходящи методи за подбор на тези сперматозоиди, може да се прилагат при асистираната репродуктивна medicina. Evet, yine bir saati geçtik. Ben artık herhalde başka soru alamayacağız. Kapatıyorum. Zorlu bir süreç dünya için, herkes için, bizim için, hastalarımız için de. Ama biz hastalarımızı özledik, bekliyoruz artık. Hazırlıklı olarak, hastane olarak, merkez olarak, biz olarak. Hepimiz hazırız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Професорът казва, пак надвишихме отделеното време. Повече от 1 час вече разговаряме, но ние сме готови и нашите пациенти вече ни липсват ужасно много. Готови сме като център, готови сме и като професионалисти да посрещнем нашите пациенти. Труден е периодът за цялата страна и за целия свят, но с нетърпение очакваме да se възстанови и всичко да се върне в нормалния начин. Evet, bir kez daha ikinci bir yayında sizlerle birlikteydik ve gene cevaplayamadığımız çok sayıda soru kaldı maalesef. Това беше втората ни онлайн среща с вас и за съжаление останаха още много въпроси, на които не успяхме да отговорим. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz hasta kabullerine başladık. Lütfen bizlerle ve Tuhmet'le bağlantıya geçerek nasıl gelebileceklerine yönelik daha detaylı bilgi alsın hastalarımız. Bu esnada da gene yapılmasını isterse eğer Milen yeni bir yayında da kalan soruları cevaplamaya çalışalım. Доктор Берил иска да ви, т.е. да направи едно посещане, че вече можем да приемаме български пациенти, но има изисквания. За това се свържете с фирма Турмет и чрез които да получите по-детална информация какви са изискванията, какви документи са необходими и през какъв период трябва да преминете, за да може да дойдете. Bu esnada da isterlerse dediğim gibi bizlerle de lütfen online görüşmelerin devam ettiğini hatırlatmak isterim. Ние през този период продължаваме да правим първични срещи, онлайн консултации с двойките. По този начин може да се свържете с нас, за да може да ви бъдем полезни. Peki tekrar iyi akşamlar diliyorum ben de herkese. Пожелаваме ви лека вечер. Беше много приятно. Доцент Берил, професор Башар, благодаря ви отново за изчерпателните отговори. Благодаря и на Нериман, която превеждаше на живо, както и на Шевке, която помагаше за записано. Благодарим на професор Семрак Кахрамани, болница Мемориал за това излъчване и на всички вас, които се включихте с въпроси. На тези от вас, които не получиха отговор на живо, ще се опитаме да отговорим възможно най-скоро и се надяваме излъчването да ви е било полезно. Николай? Благодаря от мен на целия екип на Семрак Кахраман, докторите, които ни отделиха време тази вечер, на екипа, който превеждаше и на всичките хора, които отправяха въпроси и направиха това нещо по-живо от обикновеното. Целият запис може да гледате на нашия YouTube канал. Ако още не сте се сабскрайбнали, моля да го направите и може да гледате колкото пъти искате запис. Моля всички хора да отправят въпроси, ако е останало нещо, което искат да знаят още сега, може да се обадят и по телефон. Благодаря. Чао на всички! Виждаме. Чао, чао! Чао!